mapanpanunod ko, manipod pa'y datat nagamam mo. Huray pa'y kasano pananiyaw awan ko, sikalat at madagpagainip ko. Nagrigaten ikasasaan, takasken ka adan asawam, ngemjak meten mapawilan doy rinda. Ngem idin imanungutan, asikaken siya tayag sara, amuglat no aniya mapasama. Mapanta sa bensin, tanan namin tani aya, hidatun ko doon puso, pagiging kararwa. Mapanta sa bensin, agpapastat ragsa, riknam kentay dun rikna, kaysamet luklukwen na. And on to Boss James, Marites Corpus, Balila. Hello Ma'am Josie Asido, hingga na kaano nga ta ama ilimeta, di ka na yun nga panagselepeta. At kan amak ko amangan no ada makakita, tanalablabes meti iliw kuken ka. Nagrigaten ikasasaan, nakasken ka adan asawam, gemjak meten mapawilan doy kukwa. Ngem hidinin manuguta, asikaken siya tayag sana, amuglat tanwarya mapasama. Mapanta sa bensin, tanan namin tani aya, hidatun ko dun puso, pagiging kararwa. Mapanta sa bensin, taagpapastat ragsa, riknam kentay dun rikna, isudan nagsaman. Ate Gemma, mapanta sa bensin, tanaw namin tandi aya, hidatun ko dun puso, pagiging kararwa. Mapantang sa bensin, taagpapastat ragsa, riknam kentay dun rikna, isudat nagsama. Ayan, pasensya na po dahil yung boses ko pata medyo madi. Nakalamlamin mo kami dahil yung kwarto ni Chukoy. Pero may malamlamin ako na, agsipunak pa. Ayan.